эмомалӣ раҳмон хавфи бештар аз чӣ дорад номбар кард. фарзандони мансабдорон хидмати ҳарбӣ рафтанд. Ин шамол аз куҷо вазид? Дар хабар хоҳед донист. русия ва тоҷикистон барои омӯзиши геологии сарватҳои зеризаминӣ барои 3 соли оянда созишнома ба имзо расониданд. қариб 50% муҳоҷирони корӣ дар Москав тоҷикистониён буданд. эмомалӣ раҳмон ҳангоми кушодани бинои як қисми ҳарбии вазорати корҳои дохилӣ хатарҳои ҷиддӣ ба кишварро номбар кард. эмомалӣ раҳмон гуфт шомилшавии баъзе аз ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ, терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва силоҳ ба таҳдиди ҷиддӣ табдил ёфтанд. дар пайи амалиёти махсус садҳо узв ва тарафдорони гурӯҳҳои тундравро боздошт карданд. Ин гуна огоҳкуниҳо аз хатари терроризм аз ҷониби эмомалӣ раҳмон бори аввал нест. дар аксари баромадҳояш ҳатман раис ҷумҳур ба хатари гурӯҳу созмонҳои тундрав ишора мекунад. коршиносон решаи бадномкунандаи ҳазорҳо ҷавонони тоҷик ба тундгароиву ваҳшатафканиро ҳам дар ҳамин бонкҳои хатари эмомалӣ раҳмон мебинанд. садҳо ҷавонони тоҷикро мақомоти интизомӣ барои ба раис ҷумҳур нишон додани фаъолияти зидди террористӣ ва хунсо кардани хатарҳои ҷиддии номбаркардаи эмомалӣ раҳмон бо тӯҳмат пушти панҷараи зиндон карданд. созмонҳои ҳифзи ҳуқуқ борҳо тоҷикистонро танқид карданд, ки бо баҳонаи мубориза бо тундгароӣ фаъолон ва дигарандешонро саркӯб мекунанд. аз ҷумла далери эмомалӣ, абдуллоҳ ғурбатӣ, завқибек саидаминӣ ва абдусаттор пирмуҳаммадзода журналистони боздоштшуда ба тундгароӣ муттаҳам мешаванд. наздикон ва созмонҳои журналистӣ иттиҳомро алайҳи онҳо бофта медонанд. имсол дар пайи тазоҳурот ва нооромиҳо дар Бадахшон даҳҳо нафар куштаву боздошт шуданд. мақомоти интизомии тоҷикистон онҳоро ба барангехтани нооромиҳо ва узвият дар гурӯҳҳои ҷиноӣ айбдор ва баъзеро ба солҳои дароз зиндонӣ карданд. боздоштшудаҳо ва наздиконашон мегӯянд гуноҳе накарданд ва иттиҳомот беасос аст. дар як моҳи баргузории маъракаи даъватӣ нақшаи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон 70% иҷро шудааст. ба иттилои вазорати дифои Тоҷикистон, фарзандони 124 нафар мансабдорону хизматчиёни давлатии ҷумҳурӣ дар давраи даъвати тирамоҳии соли ҷорӣ барои хидмат ба артиш рафтанд. тибқи гузориши дафтари матбуотии додситонии кулли Тоҷикистон, дар миёни даъватшудагон ба хидмати ҳарбӣ писарони раисони ноҳияҳои Файзобод, Тоҷикобод, Рашт ва шаҳри Бохтар, инчунин сардори раёсати ҳисобдорӣ ва молияи додситонии кул, додситонҳои навоҳии Ҷалолиддини Балхӣ, Муъминобод ва прокурори ҳарбии гарнизони шаҳри Кулоб ҳастанд. дар гузориш гуфта мешавад, ки соли гузашта дар даъвати тирамоҳӣ аз хонаводаҳои мансабдорон ва дигар хизматчиёни давлатӣ ва коргарон 299 нафар ва ба даъвати баҳории имсола 120 нафар даъват шуданд, ки 19 нафарашон фарзандони кормандони додситонӣ мебошанд. шералӣ Мирзо, вазири дифои кишвар, қабл аз оғози мавсими даъвати тирамоҳӣ дар назди зердастонаш суханронӣ карда таъкид карда буд, ки онҳо бояд аз шеваи даъвати иҷборӣ ба артиш худдорӣ кунанд ва фарзандони мансабдоронро бештар ба артиш ҷалб кунанд. дар гузашта яке аз сабабҳои фирор аз артишро идея ба даъват нашудани фарзандони мансабдорон ба хидмат унвон мекарданд, ки боиси нобаробарии иҷтимоӣ дар ҷомеа мегардад. радиои озодӣ бо нашри ин хабар навиштааст, ки аксари писарони мансабдорон, ки талош мекунанд дар ниҳодҳои интизомиву қудратӣ кор кунанд, акнун бар асоси қонуни нав агар хидмати сарбозӣ накарда бошанд, ин кор имконпазир нахоҳад шуд. ин ҳам дар ҳолест, ки чанде пеш нашрияи Пайк рӯйхати 65 фарзанди мансабдори хурду миёнаи ноҳияи Ёбонро нашр карда буд, ки солҳост аз даъват ба артиш халос мешаванд. русия ва Тоҷикистон барномаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи омӯзиши геологии сарватҳои зеризаминиро барои 3 соли оянда ба имзо расониданд. ба иттилои дафтари матбуотии ширкати Роснедра Евгений Петров, сардори ширкати Роснедра ва сардори сарраёсати геологияи назди ҳукумати Тоҷикистон Илҳомҷон Муҳаммадзода дар чаҳорчӯби комиссияи байниҳукуматӣ ва дар натиҷаи мулоқот барномаи ҳамкории дуҷониба дар соҳаи иктишофи геологии сарватҳои зеризаминӣ барои 3 соли ояндаро ба имзо расониданд. қаблан дар моҳи сентябр Петров ва Муҳаммадзода ба мувофиқа расида буданд, ки ҳамкорӣ ва ташкили як гурӯҳи корӣ оид ба татбиқи ёддошти тафоҳум миёни Роснедра
و سریداره گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان را تشکیل کنند. در دوشنبه تحت ریاست قاهیر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان و الکسی اوورچوک معاون نخست وزیر فدراسیای روسیه 18مین جلسه کمیسیای بین حکومتی همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و روسیه جریان دارد. در آن مسائل همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و گومانیتاری بررسی خواهد شد. در دوشنبه یک مرکز بسیار جانبه مهاجرت مسکو افتتاح شد که متخصصان آن به ساکنان تاجیکستان در پیدا کردن کار در پایتخت روسیه و ولایت مسکو کمک می‌کنند. کارفرمایان اینچنین می‌توانند در انتخاب کارگران احتمالی از این مرکز کمک درخواست کنند. این نمایندگی در همکاری با اداره‌های وکالتدار جمهوری تاجیکستان تمام مجموعه فعالیت‌ها را عاید به جستجو و انتخاب کارمندان دارای ملکه و تخصص ضروری برای کار در لایحه‌های مهمترین مسکو و ولایت مسکو در ساحه نقلیات، ساختمان، خواجگی منزلی و کمونالی به راه می‌ماند. طور وزیر حکومت شهر ضمن افتتاح نمایندگی اظهار داشت کار مرکز بر رشد مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلاً سودمند مسکو و دوشنبه مساعدت خواهد کرد. فونکسیاهای نمایندگی از پیشبرد پایگاه داده‌های جای‌های خالی و داوطلبان، تشکیل مصاحبه‌های آنلاینی و ارزیابی صلاحیت کسبی نامزدها عبارت خواهد بود. شهروندان تاجیکستان می‌توانند درباره قاعده‌های بودوباش و کار در فدراسیای روسیه، ویژگی‌های دریافت کارت مهاجرت و دیگر مسائل‌ها مشورت بگیرند. گفتنی است تاجیکستان دومین کشوری است که مسکو با آن در چهارچوب جلب متشکلانه مهاجران کاری همکاری کرده است. سال 2021 نمایندگی مهاجرت در ازبکستان گشوده شد. به گفته ماریا باگرییوا نماینده حکومت مسکو، از 800,000 پتنت مهنتی که همه ساله در مسکو و ولایت مسکو داده می شود، نصف آن برای شهروندان تاجیکستان است. در ظرف 10 ماه سال جاری، حصه مهاجران کاری تاجیک 48% شماره عمومی پتنت‌های در ولایت مسکو داده شده را تشکیل می‌دهد. تا اول ماه نوامبر سال 2022 در مسکو و ولایت آن بیش از 400,000 نفر شهروندان تاجیکستان به سر می‌بردند که 80% آنها را مهاجران کاری تشکیل می‌دادند. اکثریت آنها در ساختمان‌ها کار می‌کنند. افتتاح نمایندگی در چهارچوب جلسه 18 کمیسیای بین حکومتی دوجانبه همکاری‌های اقتصادی میان روسیه و تاجیکستان صورت گرفت.